السلام علیکم میانیو ٹاٹو گوبرو پرو آز سبق براعظم ایشیا پاران ات متعلق کت کران براعظم ایشیا کے ممالک دارالحکومت کرنسی زبانیں یعنی براعظم ایشمک ملک دارالحکومت کیا کرنسی کس تو زبان کیا ون آذربائیجان یتھ آذربائیجانس دارالحکومت باکو کرنسی منات تو زبان آذربائیجانی یا ترکی یا روسی تو آرمینیا ات اریوان یہ دارالحکومت تو کرنسی ڈرم تو زبان آرمینین تو پتہ اردنس دارالحکومت امان تو کرنسی ارونی دینار تو زبان عربی تو اتھے کن بیاکھ ملک ازبکستان ات تاشکند دارالحکومت تو سوم امچ کرنسی ازبک امچ زبان بیس روسی زبان یعنی زبان ازبک تو روسی تہ پتہ اسرائیل ات یروشلم دارالحکومت نیو شیکل ات کرنسی تو عبرانی تو عربی ات بولنے یہ زبان پتہ افغانستان ات دارالحکومت کابل تو ات کرنسی افغانی تو زبان ات پشتو تو بیس فارسی اتھے کن انڈونیشیا ملک جکارتا ات دارالحکومت روپیہ ات کرنسی باشا انڈونیشیا ات کیا زبان اتھے کن عمانس سقط جناب دارالحکومت عمانی تو ریال ات کرنسی عربی زبان بیس اردو زبان اتھے کن ایرانس تہران دارالحکومت تو ریال کرنسی تو فارسی ات زبان پتہ بحرینس جناب دارالحکومت المنامہ تو کرنسی بحرینی دینار تو زبان ات امچ عربی فارسی تو اردو ترے زبان تو اتھے کن پتہ بیاکھ ملک برما رنگون دارالحکومت تو کیات کرنسی تو بری امچ زبان تو فکر یم کیا کی ملک پتہ بیٚیہِ واریاہ ملک تہند ہاو بشرط کہ زندگی مگر فی الحال تہ گزارش یہ کہ یہ کرو کاپی یتھ تو اتی تھو پنہ جائیں کاپی کرت تو کن تہ سات ما پیو ضرورت کہ کت ملکس مز کس زبان کس دارالحکومت کس کرنسی اتی کران اتھے کن تو یاد چھا ٹھیک دمو نظر تاکہ تہ گھو امچ زانکاری کہ کت ملکس کس دارالحکومت کس کرنسی کس زبان کیا زبان تت بولان چھا ٹھیک آز گو یوت انشاء اللہ رحمان آئندس ہاو بیٚیہِ امہ پتہ تہ یہ کس ات باقی آسہ تت ہاو بشرط کہ تھی کرو گۄڈٕ یم قلم بند یم کرو نوٹ پنہ کاپی پہ تو تم تہ ہاو انشاء اللہ رحمان ٹھیک پٲٹھۍ تہ اتھے کن چھا ٹھیک ونکس گو یوت بشرط کہ زندگی آئند یمو تہ برو کن بیٚیہِ کی نو سبق ہے شکریہ.